Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo n'amakuru. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi bibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi tugiye kureba uko Pierre Damien Habumuremyi ari igisambo cyakingiwe ibaba n'ingirwa butabera. Amanyanga ya Pierre Damien Habumuremyi, u Rwanda rurava he rurajya hehe? Guhera mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 13 ukwa 10 mwaka 2021, dore ko imyanzuro y'inama ya ministre ba Kagame isohoka n'ijoro, inkuru zatangiye gucicikana zivuga ko Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari ministre w'intebe yahawe imbabazi na perezida wa Repubulika. Izo mbabazi nizatangaje abantu kuko utabera mu Rwanda bugizwe n'umuntu umwe, akaba ari we ufunga akanafungura. Hakaba abandi bantu babonye muri icyo gikorwa uburyo Paul Kagame yaba arimo gutegura kubabara no gufungura Rusesabagina. Muri inyandiko rero tugiye kureba uyu mugabo mbwa n'agahinda kabo yambuye amafaranga. Pierre Damien Habumuremyi yavutse ku itariki ya 20 Gashyantare mwaka w'1961 mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Musanze, hafi ibiyaga bya Burera na Ruhondo. Yabaye ministre w'intebe kuva ku itariki ya 7 Ukwakira mwaka 2011, asimbuye Bernard Makuza wari ugiye muri Sena kugeza ku itariki ya 24 Nyakanga mwaka 2014. Aho yasimbuwe na Anastase Murekezi, maze ajyanwa kuyobora urwego rw'igihugu rushinzwe imidari n'impeta z'ishimwe. Yari yaranabaye ministre w'uburezi kuva mu kwezi kwa Gicurasi mwaka 2011 kugeza mu Kwakira mwaka 2011. Uyu mugabo mbwa w'imyaka 60 yashakanye na Petronila Musabyimana, amaze kuzenguruka za kaminuza zinyuranye yiga, harimo ya Lubumbashi muri RDC na Panteo Assas na Wagadugu. Niba hari umugore washatse nabi n'uyu Musabyimana, kuko yashakanye n'umuriganya kabuhariwe mu kwiba ibya rubanda, abaha amasheki atazigamiye, akababeshya ko azabungukira, bagategereza amaso agahera mu kirere. Si ubujura bwonyine uyu mugabo akora, harimo no kubeshya abacuruzi ko bagiye gufatanya gushora imari mu kubaka amahoteli, bikarangira bamuhaye amafaranga, yamara kubona imitungo akayiyandikishaho wenyine cyangwa akayandika ku bana be, abamuhaye amafaranga bagasigara baririra mu myotsi. Uyu mugabo yaje kwirukanwa mu mwanya wa ministre w'intebe ubwo shebuja Kagame yajyaga kwiyamaza mu karere avukamo, yanga kuvuga ijambo ryo kwamamaza uwamugabiye, gutyo aramunyaga. Kubera yari arakaye cyane, ahita amusimbuza Anastase Murekezi, maze uyu nawe akomeza kubika amabanga y'ubwicanyi bubaranga. Aho induru, imiborogo n'amayeri y'Abanyarwanda byageraga ku Mana, ku itariki ya 3 Nyakanga mwaka 2020, iki gisambo cy'ingufu Pierre Damien Habumuremyi baragifashe baragifunga, kijyanwa imbere y'urukiko, kiratsindwa, bagikatira imyaka 3 no kwishyura amafaranga y'u Rwanda miliyoni 892,200, ukongeraho amagarama y'urukiko amafaranga 37,500, yose hamwe akaba miliyoni 892 n'arenga 200,000. Yose akishyurwa leta, babandi yambuye bose bakazataha amaramasa, hejuru yuko yatanze sheki zitazigamiwe zifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni. Ubundi itegeko nimero 38 agakoni 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, mu ngingo yaryo 176 igena icyaha cy'ubuhemu, ivuga ko umuntu wese wahawe ikintu cyangwa wakirindishijwe kandi agomba kugisubiza cyangwa kugikoresha umurimo abwiwe, akakigarurira, akakirigisa, akagitagaguza cyangwa akagiha undi muntu abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko,
ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni 1. Aya mafaranga avuzwe haruguru yishyurwa leta agakurwa mu mutungo w'uwahamijwe icyaha agafungwa imyaka iri muri iri tegeko. Noneho abahemukiwe bagera ku rubanza penali bakaregera indishyi z'akababaro mu rubanza civile, bivuze ko urubanza civile rushingira ku rubanza penali rwabaye itegeko. Gusa Pierre Damien Habumuremyi yagiye hejuru y'amategeko kuko mu rubanza rwe bamuhaye igihano gito imyaka 3 nibaha uburenganzira abahemukiwe bwo gushingira ku rubanza rwabaye penali ngo bashoze urwa civile bishyurwe. Iki nicyo gihano gitoya ku cyaha yashinjwaga nyamara akoze icyaha kidakwiye umutegetsi. Turacyari kuri Ndabaga TV, turabashimira ko mukomeje kudukurikira muri benshi. Nkuko mubizi kuwa gatatu tariki ya 13 Ukwakira mwaka 2021 inkuru yashegeshe imitima ya benshi yatangaje ko iki gisambo ruharwa kibitse amabanga y'ubwicanyi cyarekuwe. Kurekurwa bidaciye mu muco byashegeshe rubanda. Iyi nkuru yagiraga iti: Rwanda, Perezida Kagame yahaye imbabazi Pierre Damien Habumuremyi wari warakatiwe imyaka 3. Yakomezaga ivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yababariye Pierre Damien Habumuremyi wabaye Minisitiri w'Intebe wari warakatiwe gufungwa imyaka 3 urukiko rumuhamije gutanga sheke zitazigamiwe. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatatu rigira riti: ashingiye kubasha ahabwa n'amategeko, Perezida Kagame yahaye imbabazi Pierre Damien Habumuremyi. Ikibazo rero cyahise kibazwa na benshi nuko iki gisambo cy'imyaka 60 cyari cyarakatiwe gufungwa imyaka 3 mu kwezi kwa 11 mwaka 2020 kikajyanwa muri gereza ya Mageragere, cyagombaga kwishyura leta cyakori igihe kinini amafaranga y'u Rwanda miliyoni 892,200 cyarekurwa byihuse muri ubu buryo bugayitse. Nyamara yari yaramaze guhamwa n'icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiwe zijyanye na kaminuza yashinje ya Christian University of Rwanda ubu yafunzwe. We yari yaraburanye avuga ko sheke yatanze zari izingwate ngo kuko abo yazihaye bose hari amafaranga make bagiye bishyurwa hanyuma bagahabwa na sheke. Iyi kaminuza yafunzwe ifite abanyeshuri batagira ingano, bamwe bigira i Kigali abandi bigira i Karongi. Ni gute igisambo ruharwa kimara umwaka n'amezi 3 gusa muri gereza? Nyamara abanyamakuru mpuzamahanga batanze ibitekerezo bemererwa n'ingingo ya 38 y'itegeko nshinga bamaze imyaka 3 bafunze bataranagezwa imbere y'urukiko. Saba bonyine urutonde n'ururero rw'abafungiwe ubusa bataraburana ngo urukiko rubahamye icyaha barimo Aimable Karasira, Idamange, Dr Kayumba Christopher, Theo Nsengimana w'Umuwavu TV n'abandi benshi cyane. Abo bose bafunzwe batarahamwa n'ibyaha, nyamara Pierre Damien byahamye arafunguwe, yatangiye n'akazi k'umuteruzi w'ibibindi. Twibutse ko ibi byaha bishingiye ku buriganya yakoreye abaturage batandukanye yitwaje kaminuza yashinze yitwa Christian University of Rwanda yarabereye perezida ndetse akagiramo n'imigabane ingana na 60% mu gihe umuhungu we afitemo umugabane wa 30%, naho umuyobozi wayo akagiramo umugabane w'10%.
twizere ko nubwo yababariwe hirengagijwe ubutabera kuko nta buri mu Rwanda ubuhari bukaba bushingiye ku muntu umwe, igihe kizagera agasabwa kwishyura amafaranga abereyemo abari bamureze mu nkiko. Imitungo ye ikwiye gufatirwa kugeza igihe izishyurira abo bantu abereyemo imyenda, cyane cyane ko yabyiyemereye mu rukiko. Umunyamategeko wa Pierre Damien Habumuremyi yabwiye igihe ko ubu amafaranga uwo yunganira asabwa kwishyura abantu ari hafi ya miliyoni 30 y'amanyarwanda kuko hari abari baragiye bishyurwa. Nyamara yatanze sheki zitazigamiye kubamuha amafaranga arenga miliyoni 1. Ibyo nibyo bitera agahinda gakabije. Mu mwaka wa 2016 abangavu bagera ku bihumbi 17,500 batewe inda bakiri abanyeshuri. Kuva mu mwaka wa 2018 imibare y'abana basambanyijwe yiyongereyeho ku rugero rwa 55%. Mu karere ka Nkombo abangavu bahitamo guta ishuri bakajya gushaka amafaranga yo guhonga abasore. Ikibabaje muri byo byose nuko muri iyi minsi haracyari abagore b'abanyarwandakazi iyo muganiriye kuri ibyo bintu bakubwira ko ari ibintu bisanzwe ko no mu bindi bihugu bibaho. Gusa mu bindi bihugu niturumva abapolisi bakoresha teaser, ni kuvuga icyuma cy'amashanyarazi ku gitsina cy'umugore nk'uburyo bwo kumukorera iyicarubozo. Nyamara ibyo nibyo berutse gukorerwa Antoinette Dushimirimana. Mu bindi bihugu ba idambange baho barahaguruka bakavuga ibibazo tumaze kuvuga hejuru nibafungwe. Mu bindi bihugu abagore baho bashyira hamwe mu guharanira uburenganzira bwa bagenzi babo. Biragayitse kuba abategarugori b'abanyarwandakazi aho kuba umutima w'u Rwanda, aho guharanira uburenganzira bwa mama Rwanda, bamwe barahisemo kuba ibikoresho bya FPR. Mureke nibarize abagore bagenzi banjye biyemeje guceceka no kurebera. Muzasubiza iki abana banyu nibababaza ati mwakoze iki igihe FPR yaguraga abagore bo muri Brazil ikabamurika igasebya u Rwanda imbere y'amahanga aho kuzamura abari b'u Rwanda? Umunyarwanda nahabwa agaciro, umuturage niyubahwe, abaturage nibubahwe. Inkotanyi ntituzazikumbura, ntituzazikumbura. Kuri Ndabaga TV turabutsa gukora subscribe ku batarabikora. Uwitwa Bigirimana Jean Marie Vianney yanditse ku itariki ya 14 z'Ukwakira 2021 asubiza inkuru ya Kigali Today mu magambo y'agahinda kenshi agira ati: Good, His Excellency yagize neza kumuha imbabazi, ariko amwibutse ko n'ikibazo cy'inyubako yanjye n'ubutaka yubatseho hoteli Ruhondo Beach kitarakemuka, kandi kiri no mu biro bya His Excellency Paul Kagame. Abanyamakuru muzansure muri Kayonza, Irukara, Kawangire mbahe inkuru irambuye. Ikindi cyashegeshe imitima y'abantu n'ukuntu umwana wa Pierre Damien Habumuremyi yigambye ku banyarwanda bafite imitima ishengutse abibutsa ko uhagarikiwe n'ingwe avoma. Birababaje cyane. Mucyo Apollo yabigaragarije mu butumwa yanditse kuri Instagram ati: umutima wanjye uruzuye, nasazwe n'ibyishimo, sinshobora no kubona amagambo akwiye yo kuvuga. Yongeyeho ati: ndashima Imana muri ibi byose, urukundo mfite igihugu cyanjye rutahindutse. Birababaje cyane gukinira ku mubyimba w'abandi. Nyamara uyu muhungu Mucyo Apollo afite imigabane ingana na 30% muri kaminuza yashinzwe na se, ifite amashami i Kigali n'i Karongi, yari imaze igihe ivugwamo ibibazo byo kudahemba abarimu bayo n'abandi bakozi. Kubera iyo mpamvu igafungwa, abayigagamo se ubu bari hehe?
nabo bakeneye ubutabera. Uwamezi 15 yonyine Pierre Damien Umuremyi amaze afunze ahise ahindukamo gutesha agaciro uburenganzira bw'abandi banyarwanda batsikamiwe no kubura ubutabera. None amarira ya rubanda abaye impfabusa, abambuye imitungo yabo barayihombye, bakwiye kwishyurwa na Kagame watanze imbabazi. Ibi bikanatwibutsa Ministre Dr Isaac Munyakazi uburana ari hanze yo kurya ruswa y'ibihumbi 500 kandi ahembwa hafi miliyoni 2,500. Birababaje kandi biteye agahinda kwandavura bene aka kageni. Bikanatwibutsa kandi Maître Evode Uwizeyimana wahiritse umusekirite agahembwa kuba senateri. Nakumiro. Mu kwanzura twakwifashisha inyandiko yo muri Les Fables de La Fontaine yitwa Les Animaux Malades de la Peste, aho bavuga ko urukiko ruzakugira umwere cyangwa rukaguhamya ibyaha bitewe nuko uri igikomerezwa cyangwa rubanda rwa giseseka. Ese abanyarwanda bazaba book emiseri kugeza ryari? Ese Ruganzu uzubura u Rwanda akaruha ubutabera azava hehe? Abanyarwanda turambiwe akarengane, turashaka ubutabera bufata abantu bose kimwe, cyane cyane ko amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu yo mu mwaka w'1948 ingingo yayo ya mbere ivuga ko abantu bose bavuka bigenga kandi bareshya. Ese no mu Rwanda iyi ngingo izahagera cyangwa tuzakomeza twikirwe kurwara nk'inda kugeza Yezu agarutse? Byaba bibabaje. Turi ku musozo w'amakuru yacu, ndakomeza gushimira abantu mwese mukomeje kudukurikira, nkongera kwibutsa abatarakora subscribe kuyikora, kandi mwe mwese nkababwira kuza kuduha like no kuza gusangiza abandi iki kiganiro igihe mwaba mwagikunze. Mugira amahoro, Imana y'u Rwanda ibane namwe kandi murangwe n'amahoro n'urukundo.